Maya pa sisilimpuki katamungan, Miyerkules ning kalabing-pito ng Domingo ning karaniwan na panahon pagpasusyantaya pungeni. Pakiabet ala puking kaya katang panalangin ring makatuking intensyones, para king kapasalamatan da ring makatuki, Lito and Lori sa Panta, para king kapasalamatan king Aldoning kebaitan da ring makatuki, Jeff Lery, Boy Pineda, Rosita Kagit, Enrique Araneta, Apple Joy Anisiete, para king personal akayadwanan da ring makatuki, Edgardo and Beth Palo, Abigail Rain and Augusto Mamangon, Mark Homer Munoz, Herminio Linet Nucum and family, Helen David, Tita Bermudez, Eleanor Ventura, Phil Janet Castro and family, Jeremy Robes, Arman and Mariette Nang, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Patrick and Sara Gucuenco, para king malagwang kapaldanan daring makatuki, Maria Fe Santiago, Jerry Garcia, Dala Kaladjaw, Mylene Magtoto Anunciacion, Irene Vitug Mejia, Maria Regina Dizon, Rosalita B. Torres, Edel Umlas, Gloria Panlilio, Ernesto Dizon, Pat Ahos, at hanggang kamag-anak at kakaluguran na masakit, para kingalanggang kapainawan ding kaladwa daring makatuki, Jose Esteban, Fernando Rason Lingad, Erlinda Torres, Danilo Nones, Jesus Balidio, Claire Dominic David Lagman, Maria Monica Bata, Remedios Saldana Kalilong, Rita Kalilong Hurtado, Rico S. Kalilong, Mara Kalilong, Henemino and Asuncion Umlas, Faustino Santa Maria Jr., Luciana S. Olalia, Elena Parico, Vicente and Ellen Tamtanco, Alex Resurrection, Alejandro and Milagros Resurrection, Magno and Francisca Hipolito, at ding sablang kaladwa king purgatorio. Pakiabe ikanta indalita pamuklat.
Kilagyo ning igpa, paninganak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At kaya ka antimurin. Maya pasislim. Kapatid, dapat kakatakutan ng pamiyaliwaliwatam. Opo ating aliwang sektang Panaral de Cristo. O kaya aliwang grupong tuturo din Diyos. Pero etala kayabe. Tumula tamo. Basta't denin mo naman. Papasyag da yung katutuan ng Diyos. Kapatat ka rin panahon na may kasalatam pauli na niti. Sisyan talat pa yung gulutan. Hindi katang pamagkulang. Hitangan po. Magumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tutu. At kaya kayo, kapatat, uling may kasala kong bena, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinita, ipanigapu ko, kan Santa Mariang Kapilanman Birhen, karin sablang Anghel Ampon Santo, at kaya kayo, kapatat, ing ipanalangin niyo ko, king Diyos, sa ginutamo. King Diyos, sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, kimbye alanganga. Amen. Gino pakalulu. Gino pakalulu. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Gino pakalulu. Gino pakalulu. Manalangin tamo po. Hoy paming mayupaya, papanatilyan mo, arapan mi, ing kabyesnan at lugod. Pepakit mo, king kaya kanganak. Sopan mo kayang maging kawangis na king amano, at king dapat uling mabibiya at magari. Kambe mo aning banan Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang iba't ing libro ng Sirach. Ingatan na laning kabyasnan detang manintun kabyasnan. Emo ita parang ala na lapa. Ing pamaglugod king kabyasnan, pamaglugod na king bie. Tunay kaligayan ing mibabangon, maranon ning abak ban panintunan niya. Tanggap yang maragul adangalan ing ninumang manintun kabyasnan. Bendisyonanin ning Diyos, muyaman munta. Talasuyo nalanitang bukod abanal, detang susuyo king kabyasnan. At luguran nalaning Ginu, detang malugod king kabyasnan. Mamatol na king matulid, detang mamintu king kabyasnan, at panatag lakabilyan, detang kiramdam. Ibili mo ing kapanaligan mo king kabyasnan, at abandime apong amanane ding maging lahi mo. King mo muna idala na kaning kabyasnan, karimbakubakong dalan. Pamatakutan na ka at painanlog. Mabayat ka ing disiplinang patupad na, at ibili na kaking kapagsubukan, ang gaking lubos na kang apagkatiwalan. Kay ba't nanita, datanganak kang agad, bang ibulalag na lakeka, ding lihim na gawan na kang masaya. Dapot, lakwan na ka nung gumulat ka, at pabore na kang mirasking kasiran. Ing amano ning Ginu. Salamat, King Diyos. O Ginu, ganaping kapayapan ding malugod, king kaya kang kautusan. O Ginu, ganap ing kapayapan, ding malugod, king kaya kang kautusan. Atin lang ganap a kapayapan, ding malugod, king kaya kang kautusan. Alang makatakid na numan karelangan. Pamintuan ko la, ring kaya kang kautusan ampong aral. Balo mo ing sabla, kung daraptan. O Ginu, ganap ing kapayapan, ding malugod, king kaya kang kautusan. Paratira kang puryan, uling tuturo mula kaya kang tuntunan. Ing amano mo kakuyang ikanta, uling ding kautusan mo matulid la. O Ginu, ganap ing kapayapan,
ding malugod king kiyakang kautusan. Ginu tunay kong pagnasan ingkya kang pamagligtas. Tutula ko ingkya kang batas. Pagkaluban mo kong biye, bana kang apuryan, at bustan mong dingkya kang kautusan, kako ilang munye kasaupan. O Ginoo, ganap ing kapayapan ding malugod king kiyakang kautusan. Talakad tamo po ban parangalan ing mayap a balita. Itamongan po, ing Diyos at yukang Kristo, ban pakikasundo ing yato king kayang sarili, at ing maya pabalita, ing pamikasundo, pigkatiwala ni kaya katamo. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka antimuri. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya kaya ka, O Ginoo. King panahon na ito, sinabi ng Juan kang Jesus, Maestro, may nakit kayong taong papalwal demonyo, king lagyo mo. Binawal miya, huling tayo man kayabe. Kaya babawalan nga ng Jesus. Huling ninumang darapat mala, king lagyo ko, makapagsalitang laban kanako. Huling ninuman, laban kanako, para kaya katamuya. Yung may pabalita ni kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Diversity. Ayuta mo pong tanggapan yung kaya katang pamialiwa o yung kaya katang pamialiwa. Itang eta mo pami pareo. It takes a lot of maturity and wide perspective na tanggapan laret ang eta kawangis, eta kalupa, eta kaugali, eta pareho gagawan. Kining ebanghelyo, Juan, with his good intention, sabi na, petok nangan miya po itang manaral, ang pong magpalako demonyo, king lagyo mo. Eta naman kayabe, naman tutukike ka. Pelakon, binawal miya nga. Nga ng Isus eyo babawalan. Nino man ng magsalitang laban kaya katamo, nene man kalaban tamo, kaya betayang anak. Ita po pepakit ng Kristo yung kayang pamakyabe, malwala sa panlalawe. We celebrate our uniqueness. We allow even competition, accepting differences, respecting others who are not the same, but not also the same. Or what I may call welcoming diversity. Tatanggapan tamo ikikatang pamialiwa. Halimbawa po, denda kong example ne po. Nyantang Achuque Seminaryo, dita kami mo po, may kita kaming 100 yata. Kita from high school theology na po ito. Then high school, then pre-college, college, theology. May kita kaming 100. Anyan kaya kaming kantin, metong yamo. Metong yan kantin mi. Ala ka man pipamilinan. Bali po, man yaman. Kaya tang kantin. Wal po sinawa na kami. Pero yung biro mipin, ano po kasantingitang kayang bali po retang karelang kutsilyo, knife. Detang knife, o tang mangili kang ham, ang po pang keso. Kasi nang kaya sasali kami po, cheese sandwich, ham sandwich, na medyo makwalta ka. Cheese and ham sandwich.
O na nga pansin mi po, alalaman lasa. Potang lawen may tang ham, ane, kapino, pangaputot. Lawen ming makanyan, akagit may keng kasumangit. Transparent na po. Itang kayang keso, makanyan niya naman niya pala may lalasing keso, itas may tang keso. Kaba, lawen may kayarap mo. Akagit may kayarap mo, kaya keso. Pamiro kami mo po kanito. Kataram na talaga ng kutsilyo. Da ka na, taga. Malino yung habang po. Isabihan mi po, bali po, yan dili na eh. There is no competition. Ala na kayo mapipimilinan. No choice. O tayo mo pisiping-siping dahil dakalakantin. Lawen ko mo nung medyo kapal bagyareng keso. Ang pong kapal bagyang ham. O kaya may bagya, may mura bagya yung presyo. O kaya sale sa serbisyo. There is grace in competition. Masanting business sa standalone, ikandili. Pero masanting munang tanting kakayabe. Sasamasan mong masasamasan. Misa ni mga ako magkwento yan. Pati na naman ba yung mag-cater kaya tambaryo nga na. Kaya tambaryo kaya nga na. May mukla lang catering nga na. O kaya kami po. Eh naman say. Siguro may itong karempe kamatuang catering kaya balen mi po, Florida yung kagima ko. Almost 30 years na yata. O may git na 30 years. Anang mako, tinanong ba yung mag-cater kaya tambaryo? Tayo mo pa buren mga ako. Eh di mo santing nung dakal ka kalaban catering ako, banta. You can compare yourself. Pota, mas manyaman lang magluto. Pota, mas mura lang presyo. Kaya, pota, mas masala sa serbisyo. You can gauge yourself. Eh, itang bala mo, dapat itamo mo. Dapat itamo mo. It does not really even make us better against ourselves. True leadership is like a hub. Important leader ka, ding tao pwede mo lang pituglong-tuglong, piyabe-yabe. Kaya computer at ilangaw sa na hub, HUB. Kita pong metong yung switch makanyan, karin may tuglong yung printer, karin may tuglong yung desktop, itang UPS, karin may tuglong yung tapin, UPS, itang kuryente, karin may tuglong itang CPU, karin may tuglong itang kaya kang nanin, itang kaya kang mouse, pituglong-tuglong mo kan po itang internet mo, bala mo, metong niyang makanyan, pero pikonekta na langan. Yung tunay leader, makanyan niya. Eh, makiti da panlalawe. Tapos dang bayopik. Tang ikami mo, basa, bahala na ako, Ken. Eh, makanyan. Yung pamaging Kristiyano, lahi tamo itang manabe. Eh, manabi. Manabe, itang managkat. Eh, manabi. Itang kaya katamong pipagmisan, lamesa yo. Eh, yalansena. Yung lamesa lawen niya po, makabuklat siya. Alayang lak, alayang pasbul, alayang pader. Yung lansena, pwede meng sara, pwede meng salikot, pwede meng ilak. Pero yung lamesa, makabuklat siya. Makanyan yung kikatang kasal pantayanan. Like a leadership hub, interconnecting and creating a link and creating relationship where all function for a common good. We know this. We believe in the wisdom of the gospel, that we are also called to act and work in inclusion, what unites us. Dapat itamong leader, mantuntamo, makananutalang api-abiyabe den tao. E itang kanya-kanya, ikayo ken, ako ken, sila doon, tayo dito. It is quite a challenge to love our neighbors who are different and even contrary to us. There's the prevalent notion of othering. Aliwala rin, othering. Sometimes, if you push that further, you can even end up being racist. Jesus calls us to love, to accept, to respect, and even appreciate our differences, inasmuch as we proclaim that we love God. Consciously, we can debunk exclusivity and discrimination among us by working with our likeness towards an inclusive culture. Our faith and love of God challenge us to love our neighbor as ourselves. Othering, that is today's emphasis, differences and exclusivity. Even social marketing and advertising will promote
by purchasing a product that can set you apart from the rest. Nengkay po tatingakan, sulid mo ini, aliwa ka kareng aliwa. Dakakalupa, mangat ka karela. You will be different even above the rest or better than others when you buy and use what they offer to you. Even politics, even religion can also be othering for people. Tala kaya rin, pagano la rin, Gentiles la rin, Samaritano la rin. They are women or children, they are atheists or non-believers. Discrimination or othering, where our distinction is higher, are heightened by the creation of subtle division and even results marginalization and discrimination. Yung makalunos ka natin, discrimination, milelela, de talagong aliwa. De tangeta kalupa. There are many sad stories even now in our modern times where hatred, violence, and crime committed because of our own discrimination. Many are bullied and shamed because of hate of their neighbors, whom they consider unacceptable and different. This can be traumatic and even difficult for those who are discriminated. Nung lawin niyo po, Kristo mismo, ang anak ng Diyos, yang panalangin na kay katamo. Lawin niyo po ken John 17 nga na, I pray that there will be one, just as you and I are one. Are you in me, Father, and I in you? Lenya po yung panalangin ng Kristo. Naning panalangin ng Kristo? Nanong panalangin na? O niya yo? I pray that they will be one. Pangadi ko, bisasan metong nasana. Maging lasanang metong din pamilya tamo, yung parokya tamo, yung organisasyon tamo, yung baryo tamo, yung bansa tamo. Inclusion, not exclusion. Manabe manabi. Belongingness. Real relationship. Jesus humbled himself and became man. Nung lawen niya po'y Kristo, naman talaga kawangis. Bakit? Anak na ng Diyos. Pero may kisaut ya kay katamo. Let this mind us to be that Jesus Christ, who being a form of God, did not consider to be equal with God, taking the form of a servant and coming in the likeness of men. May kisan metong ya, king kay katamong pangatao. Ito po yung kay katang may pabalita, king kay katang pamialiwala, king kay katang pami-ali-aliwa, akita sana yung kikatang pamisan metong kilagyo ng igpa, paning anak, paning banal na Espiritu. Amen. Manalangin tamo, King Diyos, abam nyawat kikatang igpa, alina lang kikatamo, king kayang wangis, manitamungan, akawangis tayo naman king kayang lugod. Kimbalang panalangin nga ta makibat, ginu, pagkalub mo, ing panalangin mi. Itangan po. Ginoo pagkalubmoy ing panalangin mi. Ban in Santa Iglesia, meya agpangking dibinong kayapan alub, amipakit kaya katamo, kapamilatan ng Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banding sa blang bansa, mipanwanan lo, kapamilatan ning lugut at kapatawaran, apapabal ng Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Banding pamilya, tapat dang apakit ing lugod ning Diyos, igpa kapamilatan ning pamanalala at pamikaintindi, pilatan ding pengari at ding anak, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ban itamongan, ipasyag tayo ing Diyos bilang kiyakatang igpa, kapamilatan ning pamaglugod tamo karing bagay mayap, at kapamilatan ning kiyakatang kapibabatan at sikanan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin. Ngeni po, adwan tamong sarili tamong kapagnasan. Ginoo, paramdaman mi sana ing kaya kaming pamisan metong. Bistad man king kaya kaming pamialiwa. Huling tuturo mo kaming lugut ka rin kaparamin tao. Bista man kaya para pareho. Iti adwan mi kapamlatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing liturhiya ng Eucharistia.
Pray, my dear friends, that this sacrifice, manalain kayo kapatad, bandating ikatang daon, matanggap larapan ng Diyos, sigpang mayupayang tutu. Tanggapan ni sana ning Ginoo iting daon karinggamat mo king ikapurit ikaligaya ning kayang lagyu king kiyakatamong ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O igpaming migalang pagdalada kesa ng kaligtasan, dating ay nadarawon ning kaya kaming pamanyamba, king Espiritu at king Katutuan. Iti adwan mi kapamlata ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya ka antimorin. iyat nayo reng pusuyo, Makayat nano king Ginoo. pasalamatan tayo in Diyos sa ginutam. Iting karapat dapat at matulit. Tunay pin karapat dapat at matuliting pasalamatan takang parati at numan ka rin no igpa, Diyos king alangang at lubos maipaya. Lelangan me ing meto yato king kang pamagbayo at parangalan mo kapamilataning kaya kang kaluguran ay anak. Ing karampatan mong puryenda ka at pasalamatan ding balayan a kaya kang binukod ading banal aparating kaya ka kayan tabi. Hulinita kang beding sablang koro ding angel ka rin banwa daralit ming kaya kang ligaya. Lain makya beking alantok ng pamamaya kapuryan kaya ka ngaming ang kakanta. Tunay kapin banal loig pa, di kang panibatan sa blang kabanalan. Hulinita pagparalampumi. Pabanalan mo sa narating ayon king Espiritu mo, ban para kay kami malyal ng katawan at daya ng ginuming Esokristo. Baya mi daon kusang lupking pamaylasan at kamatayan, kingwane ing tinapet pepa salamat sa keka. Piraso na et binyan ng karinggen disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iting kanaong katawan na may daon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't ng apunan, kingwa na yung kalis, pasibayang pepa salamat keka, binyene yung kalis karinggayan, disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan, minumko kaniti. Iting kalis yung anakong daya. Ing daya, nimbayo talang hanggang tipan, amibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao. Ban kanita, mi patawaran la rin kasalanan. Daptan niyo ite, bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo po, misteryo ni kasalpantayanon. I Cristo meteo, I Cristo mebieyo, I Cristo mabieyo at datangya pa. Inyang ini gaganakan mi o igpa, kamatayan pamanyabli na mebiyan ng anak mo, naraon mi keka, tinapen imbiat kalis ng kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, pepalyarian mo kaming matampang talakad harapan mo ban, sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami sanang misulu-sulu king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami ting metong ning banal na Espiritu. Ganakan me o igpa, Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban miganap yaking lugod kambe ng Francisco, kay kaming Santo Papa, Laurentino, kay kaming Arsobispo, ding sablang pari, di sablang kaluguran ming susuyo sa Sao Ketiking, kay kaming parokya, kay Banalacruz. Ganakan mula naman din kapatid ming pepaynawan at mananayang subling miye, ading sablang mayango abye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiye alanganga, ban kaya ng Maria, Birhen Induning Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at santong tinupad king malmong kaburian,
king kaya kabaling panahon, purianda kat paligayan, kapamlataan ng Jesucristo, kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, igpang mayupayang tuto, kagom, ning banal espiritu, pupurianda kat parangalan, manggaman, king alanganga. Amen. Mausta, king Joseph pa, king panalangin, tiro ng Isus kaya katam. Ikabus mo kami o ginuki sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, banting kasaupan ni kaya kang pakalulu para ti kayong kabusing kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ni Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya ka, ing kayarian at ing kayupayan, at iligaya manggaman king alang-ang. O ginuming Jesucristo, sinabi karing kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo, mo sa babaligdan ni kaya kaming kasalanan, nanelawan mo yung kasalpantayana ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo yung pong bilugan, nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman king alangaga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo, manatili sana kaya kayo. At kaya ka, antimorin. Nalagod tapong ipasyak, ngeta para pareho. Kapayapan po kayo man. Kapayapan po kayo. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yatu, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yatu, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yatu, ibiya mo kaya kaming kapayapan. Nyo, ing kordero ng Diyos, niyo Jesus, sa milalako, king kasalanan na ng yato, nuwan na rin mayaws, king apunan na ng kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapot yagkas miyang amano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo. Katawan ng Kristo. Katawan ng Kristo.
Manalangin tampo. Huwag paming malugod. Sopan mo keng mi biye-biye, king alimbawa ning lugod na pagmasyusan mi, kaniting Eucharistia. Dasnan mi sana ing kaganapan, king malugod ng arapan. Iti adwan mi kapamlatanang Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatili kay kayungan. At kaya ka antimorin. Bendisyonan ako ng Diyos, din kaya kayong pamilya, kilagyo na nangigpa, paning anak, paning banan Espiritu. Amen. Tanggapan tanay, tam talaga para-pareho. Pero king Espiritu ni kaya katang pang binyag bilang anak ng Diyos, akakita mo kaya katang pamisan metong. Ing misa, mi daune, umetamo king kapepan. Salamat, King Diyos. All praise and all thanksgiving be every moment